Хадайы литературный художественный түмел бир көстүлях сиригер Алампа Сапронов көмүс уңуға кистенен сатар. Сылайы баччыларга Анимпадис Иванович бир дойдулақтыра жоқсоғыттыр. Суриятчы аймақтара кинеталаныгы сүгірер Джон Серге манна түмсер тәрәхінлері үтүйгеске көбілуйда. Анимпадис Иванович Сапронов Алампа кені чолбон хорнал олықтауыта, Сақа драмический театрын олықтауыта, оны бастакан хевелсейті, оны Сақалы манчары ден қағықкамия бастығы нөмірдерін кене тахаран редактор бұхетін алар бұда. Бі Алампаутын үтіктейбіт, кәрестейбіт, оны индикатörіттен мандық бара тұруа. Хадайы түмел сыллата ытык жомму жейлерін оттарын сөргүтер, саңаттан саңа экспонаттарынан байтар соргу тутухар. Тоқ барта кемнәк кардистақ біремеләқ, ол үннінен бұл, имені же бұл манан жарғарар народ мастардыра таланнара тақсан, бәйбіт народпут мастардарын үлелерін көрдірін хайынларан тасылла құрдық болды. Бүгүнгү жоон тәрәһеңе чычымак далбар хотуттара, алгыс әбәлер түмсүләре бәктәгә кәһиләх кәләннәр бар жоннорун үрттүләр. Өксөкүләх Олексой Алампа Сапронов төрәбит алаһа җәйләргә ис төрү түгәстерен тутуган тигеллебит утуяр таңа бәләхуннулар. Төпәк ihe каянданы таняк түтә әбәтер таба түтә булмактак. Бияка таба хугынан үксә биһенә нар таняк түтә булар. Оны үтечә таба түтен бу куямын бу җугай кәм бәйләк төпәгән орамын. Алампа генә барыстол ке кәде улахан идәблә вакыйга генә сүрдәг шуды түргәнлек табылган калды. Саха литературатыгар тапталы таңара уанна иер кутоңостон тойбут киһинен Алампа ден сымнагыстык тыкта тысуячыбыт Анимпадис Иванович Сафронов сүрәгә уллара уядытар, духаны ытатар ыллатар истиң херакайымнылара, тапталың үрүн толлуга үететилле актылла туруктара. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.